Ne plašim se vatre. Neko je rođen za vodu, neko nije. Diži prema van. Postoji za mene imaginacija i rad. U ovoj epizodi povešćemo vas do ljudi čije su profesije zauzdale divlju i opasnu snagu temeljnog elementa prirode – vatre. Profesije osobno, alat vatra. Upoznajmo vatru u njenoj izvornoj, smrtonosnoj inkarnaciji. Usprkos tome oblikuje je ruka običnog čovjeka, ljevača. Užarena masa metala u svom divljem, agregatnom stanju pokušava izaći iz granica koje joj je postavio čovjek. Ne plašim se vatre. Ne plašim se, mislim, znam da moram i to je to. Ja tu ne mogu napraviti ništa, to je sve stvar Boga i dobre volje. Čovjek je, poput iskusnog alkemičara, našao način da za svoje potrebe spoji vatru i vodu. U vodu uronjen, a s vatrom u ruci, čovjek kroji svoj podvodni okoliš. Najteži dio svega nije ni hladnoća, ni dubina, ni tlak, nego jednostavno prilagoditi se svim mogućim poslovima koji postoje. Najteži je onaj trenutak kad imate ispred sebe prazan papir i kad treba početi zabilježiti ono što vi imate u svojoj imaginaciji. Taj početak je važan. Dobar! Nema, pogledaj nos! Zaštitnu opremu koju nosim azbestno odijelo, naočale, kamašne i zaštitni šešir. Ali mislim, u slučaju prskanja velikog ili to da curi komad ako sam u blizini u stvari što i jesam, di me uvati, mislim, ne može mi pomoći ni azbestno odijelo, ni nikakva zaštita. Radni uvjeti, da bude najiskreniji, su nikakvi. Radni uvjeti su nula, nemamo dodatka na uvjete rada, a drugo, najminimalnije, najjadnije, mislim, najosnovnije. Satnice su nikakve i mislim, zadovoljan sam svojim poslom, jer moram biti zadovoljan na osnovu drugih, mislim, kad ljudi rade i preživljavaju sa 1.000–1.500 kuna, moram biti zadovoljan. Iako to, mislim, u stvari najminimalnije što imam. 20 godina sam tu, mislim, imam satnicu 16 kuna i 92 lipe, mislim, tako da mi treba 4 subote i 4 nedelje da bi dobio 4.000 kuna. Ja mislim da je s njim rečeno sve. Koji god zanimanje možeš zamisliti, gurnut ispod vode, radi ga ronioci. Nakon čega će tanker biti porinut. Porinuće super prošlo, materijala nema puno, evo nešto sitno sa same koljevke, sa pregibnog dijela koji omogućava da brod ravno ide. Ovako, ovo tu režeš skroz. Po cijeloj dužini? Dovde. Ovo treba izbrusiti. Ovo treba podignuti. Odreži to časkom, pa da natučemo, ispravimo, sredit ćemo.
Vatra je pronašla svoj put i u atelje umjetnika, koji njome u stvarnost pretvara svoje zamisli. Napuni uljenu čašu, jače ljevaj sada. Dignimo Jankoviću, dignimo lonac. Razmišljam, a svakodnevno poslu. Zna se dogoditi, evo sad u zadnje vreme 2 mjeseca nismo imali ni veziva, ni kiseline, nismo radili ništa. Bojimo se svake godine za ugovore, hoćemo ugovoriti šta, a potpisati. Ovdje na Suhome mi pričamo o 3 dimenzije, ali živimo samo u 2. U vodi je nešto drugo. S obzirom da sam od svoje 3. godine vikao da ću ja biti ronioc, možda je to onaj feeling slobode u vodi. Za danas bi onda po planu trebali maknuti 2 pumpina koji nam smetaju za vađenje sa onih sa 9 do 11. Ti ćeš onda spojiti masu, Mile neka riješi za šefa i koordinaciju gore sa dizalicom. Kad riješimo pumpine, možemo ići na vađenje. Plemenitost nastalog dijela u sebi sadrži godine autorovog iskustva, koje kao da su u skulpturu spojene upravo vatrom kojom umjetnik majstorski vlada. Inspiracija ne postoji. Postoji za mene imaginacija i rad, ali koji mora biti i kontinuiran. I onda ću ga moći u sredinu dići, ali ću ga morati onda piliti odavde ovako sve. Ona ovdje se mora dignuti. Odade diži prema van. Znači do kraja da ide. I ovdje do kraja. I onda ćemo ovo lupiti unutra. Tu lupamo unutra. Ovdje. Tu ono. Još malo. Još. Sve još. Lonac je stavljen ispod peći, ispušta se talina iz peći, očisti se lonac i pripremi se za ljevat. Peć se još upali u toku noći. Pali su 2 sata ujutro. Kad dođe na posao, najprije provjerim sve lonce, mehanizme od lonaca i onda kreće postupak lijevanja ljudi koji su na krcanju vani, a krcaju uloški materijal sve i to se diže se s liftom u kupolnu peć. Materijal se topi, talina se izlijeva u lonac i kad se napuni, uzme ga dizalica i ja ga preuzmem i možda je to za nekoga nepojmljivo i to mislim da se to radi tako, ali bitna razlika je u tome, kako bih rekao, sam proces, ljevanja, kako to sve ide, kad čovjek gleda sa strane i onda ne vjeruje jednostavno, mislim da se to izvodi tako. Oprema je jako velik faktor. Kvalitetna oprema ti omogućava da ispoljiš svoje sposobnosti i svoje znanje. Do onog trenutka kad tebi oprema radi, ti možeš raditi. Kad oprema počne štekat, ne pomaže nikakvo znanje. Uglavnom je oprema personalizirana. Počeš je od odjela koje mora biti praktički kao druga koža. Znači radi se po mjeri, ne smije nigdje praviti pregibe, mora dobro brtviti na svim pozicijama koje su za to bitne. Svako od nas diše različito, ima različit kapacitet pluća, ovisno o tome se i namješta i regulator. Kompjuter ronilački je personaliziran, on vrši izračune za jednu osobu, zbraja prethodna ronjenja, izračunava saturaciju, vrijeme provedeno u vodi itd. Tu. Tako. Ja bih ga ovdje sad prihvatio. Sad ovoga udarimo. Ova dva. Dobro. Ništa, idem ga ja ovdje ću ga samo zavariti i onda idemo ovo odrezati ovdje. I kad ga zavariš, ovo ćemo udariti. Jedna od najvećih provokacija u mladosti bio Ivan Meštrović. I moj sused s njegovim djelom. Bio sam općinjen. Našao se u šumi tog mramora. To je bilo snažno, jako.
Ipak sam možda i na glas izgovorio nešto. Moram postati kipar. A već sam se opredelio, moram postati kipar. Imamo naručeni motora i tako, a koliko i za koga ne bi znao. Naše je samo da radimo i da ne pitamo puno. Radna disciplina, bar ovdje u ovoj vrsti posla, mislim, mora je biti. Zna se što je poslovođa, mislim, on je zakon. Treba se slušati, raditi kako on kaže i nije sporno ništa. Nije problem, sve se da obaviti. Dobar! Poslovođa je tu, mislim, samo da navodi lonac, da komanduje ovome što drži čep i onda ja ljevan dok ne odlije, on vidi na vagi kolika je količina i sve i onda vikne, a dosta, ja vratim lonac nazad i to bi bilo u stvari to. Malo digni! Malo unutra, zub! Dobar! Vrati, zakoči! Profesionalni ronioci rade u izuzetno opasnim, u izuzetno teškim uvjetima. Svaki zaron može biti zadnji. Zato su sigurnosne provjere, uvjeti, način rada su prilagođeni upravo takvim uvjetima. Prvi pravi savjet koji sam dobio i koji definitivno vrijedi zlata, što se kaže, je bio ne žuri, ama baš nikad. Prijašnjih godina, znači svi ronioci, komercijalni, industrijski, su dolazili iz vojske. Imala je bivša jugoslavenska ratna mornarica i školu za teške ronioce za podvodne radove i jednostavno ljudi koji su od tamo izlazili su pokrivali sve potrebe za industrijskim roniocima na cijelom području Jadrana. Sad se potrebe za roniocima popunjavaju sa malo iskusnijim roniocima. To je posao koji se ne radi samostalno, ne postoji ronioc, uvijek postoji ekipa. Jer se tokom godina se stiče jedna unificiranost u postupcima, može se puno postići sa malo znakova, komunikacija je olakšana i u krajnjoj liniji, ako bilo šta ide ukrivo, znaš da nešto ide ukrivo. Važni su isti principi za rad i za poticaje. A to znači da u nauci kao i u umjetnosti imaginacija je na prvom mjestu, a na drugom mjestu iskustvo. Za ostvarenje samo nužan je veliki rad, neizmjeran rad i konstantan rad. I naravno, događaju se iste stvari u nauci kao i u umjetnosti. Događaju se takozvana slučajna otkrića u toku rada. Tako sam i ja slučajno otkrio neke stvari. Probaj sad. Ajmo malo unutra! Dobar! Dema, pogledaj nos! Daj malo. Bravo, Demo, idemo ljeva iz Stipe! Odli, 100, 200 kila! Odlično! Malo majna! Nagni lonac, Demo, ljevaj! Opa, dignimo malo! Još! Dobro, Demo! Vrati, zakoči! Baci lunkerit! Dobar! Svaki zadužen za svoj dio posla. Ja za ljevanje, za pripremu, za paljenje zraka. Mislim, svaki ima svoj zadatak, ali u slučaju, ne do Bog da se šta događa, onda pripomognemo jedan drugom i mislim, svi radimo sve. Digni! Digni! Dobro! Ako nije dobra priprema, svagdje postoji
mogućnost da pođe nešto ukrivo. Moguće je da dođe do eksplozije koja može pozlijediti ili čak i ubiti ronioca. Pošto se trenutno vade saonice ispod broda, postoje točke na brodu na kojima se nalaze pumpini. To su čelični komadi koji omogućavaju fiksaciju broda dok je na navozu. Kad dođe trenutak da se saonice ispod broda izvade, ti pumpini jednostavno predstavljaju nepremostivu prepreku, jer one preko njih ne mogu preći. Oni se režu, znači, na nulu do oplate broda i to je jedan od, recimo, malo rizičnijih postupaka ispod broda, s obzirom da potrebna je samo mala nepažnja pa da se probije oplata. Dušan Džamonja kao mlad autor sudjeluje na prestižnom Venecijanskom bijenalu održanom 1960. godine. I bez malo očekivanja da će nešto značajno dogoditi, dogodilo se. Jer je prvi dan žiri odlučio meni dati veliku venecijansku nagradu. Poznat sam sljedeći slične strukture. Bio inspiriran lancima. Počeo sam ja lance motati oko debla i variti ih i paliti drvo. Problema ima što se tiče alkohola, a dogodi se da popiju ljudi malo više to pa da se ne može iskontrolirati, onda se najbolje radnika otpremiti kući, mislim, a poslati ga doma, a drugo nije bitno ništa. To je najveći uzrok svega, da se šta dogodi, ne do Bog, nema drugog razloga. A radni vijek, imali smo prije beneficirani staž, a 4 mjeseca sad su nas skinuli na mjesec dana i tako da imamo ono najjednostavnije, najminimalnije. A po ljeti je gore, vrućine su velike, što od samog lonca, od peći, to mislim temperature vani, tako mislim da su uvjeti rada strašno su teški i jako smo, mislim, slabo plaćeni za posao koji obavljam. Radno vrijeme po potrebi. Po potrebi zavisi od posla, 8 sati, a 12 sati, zavisi od posla. Mislim, na kraju krajeva sve zavisi od posla. Možemo reći da vatra nama omogućava masu stvari i prijatelja nam je dok ne istopi komad željeza na rukavicu. A onda se više ne slažemo baš jako dobro. Trenutno koristimo Brocco Ultratermik elektrode koje razvijaju temperaturu od 6 do 7.500 stepeni. Naše neoprenske rukavice štite jako dobro, ali kad komad zažarenog željeza padne na njih, sva ta njihova fantastika nestane, jer iz njih ne možete izbaciti taj komad željeza i mrzite ga dok se ne ohladi. Poznajem kolege koji su iz ovih ili onih razloga zbog trajnog djelovanja struje, hladnoće, tlaka i ostalih stvari jednostavno tokom godina nakupili teška oštećenja leđa, kičme, jetre. Jednostavno zdravstveni razlozi dovedete do trenutka kad ulazak u vodu ne možeš izdržati jer te nagli pad temperature u koči samo predstavljaš smetnju i opasnost drugima. Za svakog pravog ronioca mislim da bi najgori trenutak trebao biti onaj kad shvati da više neće roniti. Najgori trenutak svakog ljevača, najgori trenutak je
kad priđem loncu i počne ljevat, onda mislim kad bi ja razmišljao, mislim o loncu, o vatri, hoću izgorit, neću izgorit, to mislim ne bi ga radio, mislim nikad, tako da faktički o tome i ne razmišljam uopće. Moj najgori trenutak u karijeri, jedan od gorih trenutaka bio kad sam shvatio da u boci nema zraka na 54 metra dubine. Nije bilo dovoljno da me to previše isprovocira, pošto je partner bio u blizini. Kao i sva ostala zanimanja, kod nas ronjenje je isto tako uglavnom slabo plaćeno, ali je radno vrijeme barem pristojno i uvjeti za rad su malo bolji nego što je uobičajeno za taj posao. Ovo je sad iduća sekcija saonica što je izvađena van i izgleda otprilike kao plavetni kit kad izroni. A tako je i tonaža. Ide se sekcija po sekcija i oslobađaju se pozicije prema potrebi, prema dubini broda i prema traženju kapetana. Možete pustiti. Osta. Tu samo pustite ga ovdje. Možete doći. Moram priznati da sam svjesno radio na tome da skulptura ima ideju, sadržaj. Oblik sam sa sebe i sam po sebi nije mi značio ništa ako ne ugradim neku ideju. I radio sam svjesno na tome, na sintezi, psihološkoj sintezi između ideje, materijala i procesa rada. Sve to ima svoju psihologiju koja će se poistovjetiti sa idejom. U ovom slučaju izašle su 3 sekcije koje sad nakon iščupavanja i rezanja ispod broda selimo na navoz i na navozu pomoću dizalice izbacimo van na prepakiravanje. Oni sad izlaze iz mora, ponovo se raspakiravaju, čiste, preslože, ako treba šta popraviti se popravi. Naši brodotesari ponovo pripreme i opet se spremaju za iduće porinuće na sljedeći brod koji ide ovdje. Znači opet se na navoz postavljaju da bi idući brod po njima išao. Neki od njih valjda već su porinuli na stotine brodova. Svom sinu ne bi nikad preporučio da bude ronioc, osim ako to on sam ne želi. To je jedan posao koji je vrlo zahtjevan, izuzetno težak i ako ga ne volite, definitivno to nije posao za vas. Neko je rođen za vodu, neko nije. Kritični trenutak, mislim, može biti, ne do Bog, da kuka pukne, mislim, da pukne sajla ili nešto, mislim, da se otpusti pa da padne dole, razlije se talina, nema nas nigdje.
Iskreno je bilo, mislim, volim ovaj posao. Mislim, ja sam navikao cijeli život radim, mislim, radim 20 godina i to, mislim, pa mislim da ovu vrstu posla najbolje obavljam, da se tu mogu najbolje snaći i napraviti posao, a kako treba. Jednostavno sam se navikao i tako da mi je to ko svakodnevni život. Isto mislim kao da živim, a doma sa familijom, isto.